khapangni tahu buk tayo okra sakra rangno jatono ani chanalo lamsago kha khlai norok jatono kaham krong tangna bisi ketalni norok jatono belai hambai jatono kaham krong ma tangthong tini hai norok bai tei kaisa video tei phaipika tini kha ani mui kuthungni update norok bai share khlainai upcoming mani bwsang ang tamo mui kuthung charge khlaina naitong hingke o no tuinai norok bai kok thaisa share khlainai o video no se kari paithak jora naidi puila no ani yago hatini mui busli koyekta packet paiti phaisa hingka omnang kainani hininai abo wansawinai paiti phaika hingke norok bai omno kok thaisa share khlainai puila no ani yago obo tongo jinga abo osim jinga bungkha osim hybrid jinga F1 ni beshi mane sabse beshi thainai high production donai jinga abo hira company ni hingke omno kainani hinang tao hatini paitujak hingke obonang boro kainai atalo kainai mane kheto tractor bai chuailia kheto lailo mane hakor khurinai miskirini kainai aboni reason khe romni ang jaijor swnamnai net bai jaijor swnamnai o jaijor swnamani o jinga kainai fosol paimani yagulo tei filsa tei kubun fosol kaisa runan banginai o somoyo rainy season nongnai watui ni mol hingke afro je ha kusugosi mui kuthung tigo kheto rok tui hingke tao ang jaijor swnammani tei repeat aro tei filsa fosol namnai jai takhe wansawinai tak jinga charge khlainai o January tal puila January puila abono kainai ni wansaka 2 month ni yagulo January February thangni March mas puila diki harvesting ongnai tabo maising molni mui kuthung harvesting ongoi tongo o maising ni mui kuthung harvesting ongbaimani mane paimani loge no je mui kuthung charge khlainai o March mas puila diki jodi harvesting khlaimanoke o somoyo mui kuthung kisa mane available abo crisis o thango hingke o somoyo kom production khlaiman baino rang beshi kamai khlaimano o season no jodi chaitogoi romrokma khe mane rang kwbang kamai khlaimannai haini jinga kainani jinga busuli paiti phaika jinga ba jekono mui kuthung busuli kailaka ang suggest khlainai norok hybrid jatiyo F1 ni kaidi nijini nongni busuli ta kaidi obono jodi nong harvesting kwbang khe khlainai ba rang kamai khlainai khe nong F1 hybrid ni bazar ni jat kaham sudom khlaijak busuli must be nango hingke obo kaisa update ani jinga kainani banginai chaitogoi tongtabo aboni yagulo khe tei kaisa tongo ang abo hatini paiti phaijak purple king oke phantok bazaro sabse demand kwbang production beshi runai F1 purple king o phantok bungkhe purple king romni company bungkhe lal tir company ni purple king omno nang beshi brum kai tongo besiken thaipro kwbang production ro aboni bazaro demand bo tongo obo ke tabo phantok nang tamo khlainai phantok busuli namno tak nursery runai nursery ruinai chara 2 month yagulo romni tabo January phailaka January February o 2 month yagulo March thanginai o charana kainai chara kisa kotor toruinai kaisini te chara chikon kalia chara kotor kaimani reason khe romni dhaktoi no thlot togo hingke toruinai mani buphang dhaktoi no sagyo gota aboni banginai o tak nursery runai hainai o purple king obo ang bufrok ongoinani abo Boishak puila dikisi abo phantok chara nang abo kainai Boishak Jeshto 2 month yagol khe Ashar mas ni haitesi abo harvesting ongnai mane rainy season mane start ongnai mane watui ni mol phainai o somoy khe romni harong rok ba joto kheti o phantok rok charge khlaimaya ha kuchuk rok simi charge khlaimano hingke a somoy khe mui mane phantok rok ni songkha bo kom tongnai tabung hai available kwrui borsa season khe mui kuthung kom hingke o season no romoinai jate phantok charge khlainai o somoyo dam hatio kwbang de manno hini try khlainai gana hingke seman bo kaikha semano motamoti no abo fosol bo mangkha production no beshi wngkha rang bo motamoti kamai wngkha romni 300 buphang hai kaimani aro no 35,000 hai rang kamai ongo hingke tao haini nomno target nai tongkha purple king kainani aboni yagulo khe tao khe gangla oke abo lal tir company ni gangla F1
ও হাইব্রিড জাত বেশি প্রোডাকশন রনাই বিশ ফুডন খাইজাক যাইতা জাত অবনো কাইনাই নো ওয়ান সका অবखे ब्रो काइनाय आं आनि जे मुलक सार नांना जे फुंनाय तां मुलक सारेका गे ताबोके अबना अब गांला कासिनाय जानुवारि फार्स्ट उइगनो काइरंना नांनाय रामदि अबना फार्स्ट टाइम खाइनाय वन टाइम ग्लास अबना नार्सारि मारनाय नार्सारि रनाय आरो ना ट्रान्सफार खाइसनाय अब बीट खुरि काइसनिता पहिला मुलक काइमानि आरो जायजल दङ आ जायजल आरो ट्राक्टर बाय चार्ज खाइमालिया गे रामदि माप खाइनाय डिस्टेंस बाय डिस्टेंस जेसु दरकार माने हाइगे लाइन टू लाइन खाइनाय हाकर खुरिनाय आरो मिस्किरि अब काइसिनाय मुलक सारा हाइनि वान सयनाय गांला बुसलि पाइटि फैका गे अब जे ताबुक जे अ जे डिसेम्बर पाइटि पाइटि एबा जानुवारि फाइटि फाइटि असमय जदि जेकोनो मुलकथं जदि काइरंमाखा आपनो जतन खाइ तुमान यागलो मार्च मास पुलाव जदि हार्वेस्टिंग खाइरंमाखा असमय बेसि रेट माननाय गे असमय बाजार मुलकथंनि माने संगा कम दंनाय गे रां गोबां कामाय खाइमाननाय हाइनि वान सयनाय अ तीन खान मुइ बुसलै ताव आबादथ चार्ज खाइनाय हिनाय देखायजाक गे आं नरबाय शेयर खाइका गे नरब जदि मुलकथं काइ गे नरब F1 माने हाइब्रिड जातनि काइदि अबखे बेसि प्रोडक्शन आनो रां बेसि कामायनाय कस्ट ले खाइंगा त रां गोबां खामाना नांगौ हाय आरो गे काहाम जातनि बुसलैनो काइना नांगौ गे नरंग अ जे मुलकथं काइमानि बुफुंनाय गे ताइ जदि काहाम क्रम तंगैनाय फसल काहाम जदि तिकै मानोबा अंगो प्रोडक्शन दंगा नरंग हार्वेस्टिंग खाइमानो भिडियो खाइफुंनाय गे नरक आनि चैनल बाय जयाकारि आनि चैनल बाय क्रंगै तंनि गे आनि भिडियो रंनो नायदि जतनो मुलकथं काइमा रंनो किसा सापोर्ट खाइदि गे जतनो न बेलाय हामबाय नरक जदि आनि अ भिडियो न साजा हंके लाइक खाइदि शेयर खाइदि कमेंट बक्स कमेंट खाइदि ताइ चैनल कतालं तंके सब्सक्राइब खाइदि जतनो न बेलाय हामबाय खुलुमका हैप्पी न्यू ईयर।